Kendiat benai tang hadin bak seng sain perthei All India Trinamool Congress kelayo bandrung kli apo kejela Meghalaya da ke jinglai ban penyeso ki khadar ngot kemali ke Congress hapo ke jilam Dr. Mukul Sangma menta kencangsan tang hapo sitio ke ler Bharatiya Janata Party kelahir bersawaba hapo Mausnaram konstituensi nak mentau ba Himalaya Sangpliang banyakun nak election arajar pulai. Habai kerembat kinong ilamu ba sang piliang kiba omkwa bansa ringdur kilapan pau ba kiladan hapo ka TMC lasan benai tam hendrai kaliar kamdan iye hendrai detat hakalai pautrik jeliu badan kejelang para noilam kalami ka ketien baladon kam banyakun nak BJP. Dei halo kani kinong rem kinong ilam bat kinong kersan ba khmat ya menta kinang penlong ya kejing juribnya haman la kidong bat kithan hakabai dei bat kalong kaman bat kumbalong menta nyupo nak sispa kiladap banjurib bat kasur ke bami kalong buon ki kwa buwa meli unikun nak BJP nrei wala kataru sempat lasim ya karai. Oh kata kade kecik sisa nyemla panen ya kata namar ba ngilabu ru ya ka deadline namar ba hapo jong ni penai kepada kumbalong mentah ngila ada pendap ono 70% kepada bat ka survey ke pengilek seki unit jong kisnong ke baper po konsensi te ke basa mentah kalau sekumbalai 4% ingin pendap ya kata ti ngimpal laban ong eke outcome ke bami nang ta hadin bangil adat lut ya kata ka sispa persen nek singin sah aja ka jingtip sepi nak kalian jungi na du pastang il dep yarai ru ba keno ka rai ke ba jungi usim ya kata ngi kun kersan ni bot bai namani yo pasta bopet ya ka bakamnya jungi pai ba bangi kun ka mau serang kun sing padiyo kemudian pengiyo mentang hagis na balai na baro jika ngi kun kinong kersan ngi kun lam jungi samlang ila rais kambai pada kau kejemut ka ba yo lam ya kata kan tiga bau, boleh ujian ngeruk ni keluar kersan, mat pan musim.